Nekoć davno živjela 3 praščića u lijepoj kućici na kraju šume. Jednog dana reče im mama: praščiće moji, sada ste već dovoljno odrasli. Vrijeme je da pođete u svijet i napravite svoje kuće. Praščići se složili s mamom, spremili stvari, poljubili je i krenuli u samostalan život. I mahnula i mama. Prvi praščić nije bio posebno vrijedan. Napravit ću s vama tu kućicu da ne gubim vrijeme. Drugi praščić je ipak bio nešto vrijedniji. Napravit ću kućicu od dasaka da ne izgubim previše vremena. Treći praščić bio je najodgovorniji i najvrijedniji. Samo čvrsta kućica od cigle dolazi u obzir. Tako je svaki praščić napravio kućicu po želji. Evo Vuka. Ko je došao? Ko je došao? Ko je došao? Vuk. Prolazili su dani... Ne Vuk. A praščići su se bezbrižno igrali i često se posvećivali. No jednog dana u šumi se pojavio Vuk strašni. Vidi Ante kako je... Šta rekao Vuk? Mljac. Praščići bi mogli biti slastan obrok. No ko je pojest prvog, razmišljao je Vuk, promatrajući ih iz prikrajka. Najbolje ono koji živi u slavnatoj kućici. Vuk je stao pred slavnatom kućicom i podlo rekao: Praščiću maleni, pusti me u kuću, nisam jeo danima. Preplašeni praščić se tresao od straha i nije odgovarala. Vuk se razbjesnio i zarežao: ne daš li kašu vruću, srušit ću ti kuću. Evo ga. I Vuk je puhao, kako je puhao? I puhao snažno poput olunog vjetra. I otpuhao mu kuću. Ne, jadan ti sam povik praščić. I pobjegne glavom bez obzira u kuću drugog praščića. Pobjegao je svome bratu. Vuk je ubrzo stigao je pred kuću od dasaka i povikao: Praščiću, pusti me u kuću. Nisam jeo danima, podaj kašu vruću. Praščići su se tresli od straha i nisu odgovarali. I onda je on odjednom opet snažno puhao i otpuhao kućicu od dasaka. Jadni ti smo, zavape praščići i pobjegnu glavom bez obzira u kućicu trećeg praščića. Vuk za njima pojurio i stao pred kuću od cigle. Praščiću, pusti me u kuću. Nisam jeo danima, podaj kašu vruću. Treći praščić modrio si: odbij vuče od ove kuće. Ljuti Vuk je pobjesnio: nema li kaše vruće, neće biti ni kuće. I Vuk je puhao. Jako je puknuo tako jako. I puhao snažno poput olunog vjetra, ali nije cigle mogao otpuhati. Praščići su mislili da su sigurni. Vidi Ante. Evo praščića, vidi. Kuda je ušao Vuk onda, Antiša? No Vuk nije odustao, nego je odlučio šuljati se u kuću kroz dimnjak. No praščići su odmah naložili vatru, stavili kotao pun vode. Kad je voda zakuhala, a Vuk upao, spržio je guzu i pobjegao. Da! I oni su živjeli sretno do kraja života. Još.